Ngiyanibingelela abantwana benkosi. Ngicela niphinde ningiphe ithuba futhi namanje ke sixoxe le ndaba yobungcwele noshembe nobuNazarethe ngenhloso yokufundisana nenhloso yokwazisana ngezinto zikaNkulunkulu. Sasho-ke namanje ukuthi okwami angenzeli abaziyo kodwa ngenzela labo abafisa ukufunda ngobuNazarethe. Mhlampe indaba yakusasa noma isizukulwane sakusasa. Namhlanje bengifuna ukukhuluma ngalento yokusoka, circumcision. Ukusoka noma circumcision ukusika ijwabu lesitho somuntu wesilisa. Kuney'nhloso ezahlukeneke. Ngifisa ukukhuluma kakhulu ngalokhu kwenkolo ngoba kukhona ukusoka lokhu kahulumeni athi abantu abasoke ukuze banciphise amathuba okuthelelwa ingculaza. Bese kuba khona lokhu kusoka kwesiko, culture. Imvamisa sesikubone kwenziwa abakwaXhosa. Isiko lakwaXhosa ukuthi umuntu uma efika ezingeni elithile kufuneka ahambe eyosoka, bathi-ke bona ukwaluka. Banencazelo yabo ukuthi kwenziwelani ngoba into abayi-observe-a kakhulu. Bese kuba khona lokhu kusoka okuseBhayibhelini okuwuphawu noma i-sign yendlu ka-Abrahama. Incwadi yeBhayibheli ithi abendlu ka-Abrahama kufuneka ingane uma izalwa ithi uma ina-8 days bese iyasokwa. Babeyikhonze kakhulu abantu bendlu ka-Abrahama leyo nto kangangokuthi uma ungasokile wawungenakuganiselana nabo uma ungasokile. So bese kuba khona lokhu kusoka kwamaNazaretha engifuna ukukhuluma ngakho namhlanje, in contrast with lokhu kwenzalo ka-Abrahama. Ukusoka kwamaNazaretha akukho biblical. Ngifuna ukuthi akukho lokhu okuseBhayibhelini, akukho eBhayibhelini lokhu kwamaNazaretha. OkuseBhayibhelini lokhu kwendlu ka-Abrahama okuyisiko labo. Njengabantu bakwaNgubane nje babesika umunwe nje, kanjalo nabendlu ka-Abrahama basoke, ongahlanganise lutho nokukholwa. Kwakuyisayini nje yokuthi uma ubonakala usokile bonke abendlu ka-Abrahama bosokwa. Lokhu kuseBhayibhelini. Ayikho enye inhlobo yokusoka ekhona ngaphandle kwaleyo eBhayibhelini. Ngifuna ukuza-ke lokhu kwamaNazaretha. Lokhu kwamaNazaretha is religious, is not biblical. Kodwa kuyinkolo yamaNazaretha ukuthi umuntu wesilisa osekhethe inkosi yamaNazaretha wabhajadiswa. Ngokuthi ukubhajadiswa kusho ukuthi usehlukene nesono. Kuye kube kulindeleka-ke ukuthi asoke. Ngoba ukusoka kuyisifungo sokuthi uma ngabe umuntu wesilisa noma uyinhlalasuthi ngokolimi lwethu
lwamaNazaretha kufanele ubusokile ukuphelelisa ubungcwele bakho njengenhlalisuthi, ngoba ukusoka kusho ukuthi wena awusewuphinde wenze into engenziwa umuntu wesilisa ongumNazaretha. Njenganje kusho ukuthi wena awusenakuqonywa, awusenakulala nomuntu wesifazane ongashadile naye, awusenakuhlukumeza umuntu wesifazane. Anything enziwa umuntu wesilisa ku-relationship engavumelekile wena awusenakuyenza. Isizathu sokusoka yileso. Akusokelwa ukuthi umuntu kufuneka adle nabantu abadala noma umuntu enza izinto ezenziwa abantu abadala. No, akusokelwa lokho. Ingakho nje ungeke umsoke umuntu omncane oseyingane, because mawusoka umuntu oseyingane lowo muntu usazoba exposed to izinto zomhlaba. Akafiki la khona athatha khona isifungo sobunhlalisuthi ukuthi mina njengoba ngumNazaretha ngenhlalisuthi anginasana kukwenza ukuthi nokuthi nokuthi. Ngifunga ngokuthi ngenze ijwabu, ngisike ijwabu. Lokho kuwuphawu lwesifungo sobuNazaretha benhlalisuthi. Njengoba ngisho ukuthi abunayo i-age, kodwa kufanele ube se-age-ini okwaziyo ukuthi uyithathele isinqumo, ungasithathelwa abazali bakho, uyithathele isinqumo. Unlike lesi sakwaJuda la khona noma samaHebheru la khona wawuhanjiswa abazali bakho uyosoka. Lapha you take your own decision, you make your own decision ukuthi usuyasoka. Therefore awusenakwenza into eyenziwa abantu abangasokile. Mhlampe umbuzo ongabuzwa ukuthi kubalulekile yini ukuthi lokhu kusoka kwenziwe ngale ndlela okwenziwa ngayo, owukuthi kube into ebuhlungu la niya khona ehlathini nifike nisikwe live nizwa ninganastezwanga, ngisho ukuthi ningajovwanga ukuthi ningabuzwa ubuhlungu. No, akuyiyo umthetho wesonto ukuthi ukusoka must be painful. Akuyiyo, kodwa indlela eyenziwayo because abantu abanayo-access kulezi zinto zama-anesthesia, zezinto ey'bulala imizwa ukuthi usikwe ungabuzwa ubuhlungu. Inhloso akibo ubuhlungu, inhloso ukufunga nezifundiso ozitholayo uma ngabe usehlathini lapho. So if there are means ukuthi ufakwe i-anesthesia, lokhu ukubulala imizwa, ujove ukubulala imizwa, you can do it khona lapho ehlathini lapho, or else whoever you are on a religious basis, then usikwe, kuboshwe ngendlela okuboshwa ngayo. Ngisho bekuthiwa kuyathungwa, kuthungwe ebese kuhlala-ke kuze kuphole, njengoba kuhlale kuze kuphole. Fundiswe-ke lezo mfundiso ofundiswa zona. Inhloso eyayenza ukuthi kusikwe ngale ndlela ebuhlungu is because of access to ama-resources, nanokuthi the time iy'khathi ey'ndala kwenziwa ayingekho lento yokuthi kufanele umuntu a-anastazwe because kwenziwa abantu angeke ama-medical practitioners, futhi abangeyibo odokotela or amanesi.
which is why kwenziwa the way ekwenziwa ngakhona, kodwa is not a given ukuthi akwenziwe ngendlela ebuhlungu kanje. It's not a given. So mhlawumbe omunye umbuzo ngathi-ke kuye kwenziwe njani kumuntu mhlawumbe ongena enkolweni yobuNazaretha esesokile, mhlawumbe by i-cultural ritual or mhlawumbe wasoka esibhedlela. Uma ngabe umuntu esenjalo esenganayo enye into engasikwa njengophawu lobunhlalisouthi, uyeye phela-ke ahambe nalaba ehlathini afike amtshele lowo osokayo ukuthi cha, mina sengasoka, therefore ayisekho indawo engasoka. Uzobe sengena phela ethimbeni lokwelulekwa ukuthi-ke njengamanje siyakwemukela njengomuntu osesokile ukuthi awusephinde wenze into engenziwa umuntu wesilisa, engenziwa inhlalisouthi. Mhlawumbe omunye umbuzo ungathi kwenzeka kanjani-ke kumuntu owephula isifungo somhlalisouthi sokuthi ethi esesokile aphinde futhi ebesenza into, mhlawumbe uthole uselala nentombazane angashadile naye noma ulala nonkosikazi angashadile naye. Kuye kwenzeke njani kuleyo ndawo? Ulungisa kanjani lelo phutha? Well, isono umuntu asivumayo okokuqala funeka akuvume njengesono ngoba kuyisono lokho, asihlambuluke. Then sengakhuluma-ke nalo muntu okuyena ophatha izindaba zokusoka ukuthi since esephule isivumelwano noma isifungo asesenzile, engenze njani ukubuyisela ubungcwele bakhe ngophawu lobuNazaretha bonhlalisouthi. Uyobe semeluleka ukuthi ngafanele enze njani ukuze abuyele ebuhleni ayenabo engakayephuli imithetho. Those are the basics ayithinta indaba yokusoka, kodwa nje umuntu akasokeli ukuthi ufuna ukuyodla nabantu abadala eseyingane. No, that is not the purpose. That is not the purpose. Lento ukuthi kuthiwa awudli nabantu abangasokile akuyona into okusokelwa yona leyo. Awusokeli ukudla. Ungaqotshelwa njengomuntu ongasokile ngoba i-purpose ukuthatha isifungo sokuthi wena usuzoba inhlalisouthi engcwele engenzi lutho olungenziwa umuntu wesilisa owumNazaretha. Not ukudla ukuthi suzodla wena usuzokwenzani soza. You must be holy. Umuntu engaba holy engasokile, angazenzi zonke lezi zinto ekuthiwa zenziwa umuntu wesilisa oyinhlalisouthi, angazenzi kodwa engasokile, angalifakile uphawu lokuthi useholi. Ukuya ehlathini lapho kuyogcwalisekisa ukuyibophezela kwakho ukuthi now sengiyenze isifungo ngejwabu lami lokuthi mina angisophinde ngenze into engenziwa inhlalisouthi. That is the only reason esayinikwa uShembe. Konke lokho okunye sekuyizinto zabantu ongahlanganise lutho nokukholwa. So-ke bengithi mhlampe-ke ake ngisherishe leyo nto namhlanje ukuze isizukulwane zayo sazi ukuthi isho ukuthini futhi isukaphi. Inkosi ibusweni kuzwile.